Pred nama je danas jedna, prilično kompleksna i detaljna analiza. Gledat ćemo materijal sa 12. univerzitetske radionice koje vodi profesor Vojin Šenk. Da, materijal je zaista obiman ovog puta. Jeste. U dosadašnjim diskusijama smo nekako uvek posmatrali izolovane aspekte ovog predloženog sistema, ali današnja tema je... Velika sinteza. Baš to, velika sinteza. Cilj nam je da sagledamo kako se zapravo dva izuzetno moćna ekonomska motora spajaju u jednu kohezivnu viziju uređenja društva. I to je ključno. Znači, ne gledamo više teoriju u vakumu. Tačno. Zato ćemo razložiti kako tačno taj predloženi inženjerski pristup funkcioniše kada se sudari sa stvarnim svetom, sa ljudskom prirodom i onim nepredvidivim graničnim slučajevima. Upravo taj inženjerski ugao je ono što izdvaja ovaj materijal. Mislim, država se ovdje ne posmatra kao neka apstraktna utopijska tvorevina. Koja očekuje idealne građane. Da, koja očekuje bezgrešne ljude. Naprotiv, država se tretira kao sistem koji mora da radi sa stvarnim ljudima, a ljudi donose i vrline, ali i manjkavosti. Sebičnost, apatiju, nedostatak vremena. Apsolutno. Cilj ove naše analize je da vidimo kako ovi koncepti reaguju pod pritiskom, bez onog naivnog oslanjanja na to da će društvo iznada da postati prosvetljeno. Da bismo to uradili, moramo da krenemo od samog početka ove radionice. Profesor Šenk ovu konkretnu sesiju naziva repesaž. To je inače termin iz sporta. I jeste, iz sporta, a on ga ovdje koristi za obnavljanje i sintezu najkompleksnijih predloga iz prethodnih predavanja. Onih ideja koje traže dodatno pojašnjenje pre nego što se primene. Da. Osnova se oslanja na dva ključna stuba. Prvi stub je takozvani programski budžet. Osnovna premisa tu je da građani više ne daju novac u neku crnu rupu opšteg budžeta. Gde potpuno gube kontrolu nad tim novcem. Tako je. Umjesto toga, oni svojim poreskim izdvajanjima direktno glasaju za specifične programe. Što u praksi znači da poreski obveznik odlučuje da li će njegov novac ići na, recimo, popravku ulice u njegovom gradu ili na novi vrtić. Ili možda na Nacionalni institut za istraživanje. Novac prosto prati volju građanina. Da. A drugi stup na kojem sve ovo počiva je taj koncept takozvane kontinualne reprivatizacije. Zvuči kao prilično gust akademski termin, priznajem. Zvuči, da. Ali zapravo predstavlja model u kojem radnici, umjesto da budu isključivo najamna radna snaga, dobijaju deo svoje kompenzacije kroz postepeno sticanje vlasničkog udela u kompanijama gde rade. Hajde samo da to prevedemo na svakodnevni jezik. Mislim da je bitno za kasnije razumevanje. Zamislimo jednu pekaru. Dobar primjer. Peče hleb, dobije platu na kraju meseca i tu se transakcija završava. Ali u sistemu kontinuirane reprivatizacije svaki taj ispečeni hleb, slikovito rečeno, donosi radniku jednu malu mrvicu vlasništva nad tom pekarom. Tačno. I profesor predlaže da se to dešava stopom od nekih 1,78% godišnje. Što deluje malo, ali... Ali nije nasumično izabrano. Znači, ako gledamo radni vek čoveka od oko 40 godina, taj procenat omogućava da radnik do kraja karijere stekne vrlo značajan, pa čak i većinski udeo u vrednosti koju je stvarao. Matematika je to neumoljiva. Jeste. Proces je dovoljno spor da ne uplaši investitore preko noći, ali dugoročno radnik postaje suvlasnik. Sad, na prvi pogled, ova dva stuba, porez i država sa jedne strane, a korporativno vlasništvo sa druge, deluju kao odvojeni svetovi. Ali svrha ovog repesaža je da pokaže šta se desi kad se ukrste. I tu odmah dolazimo do zida, odnosno do prve vrlo racionalne brige iz publike sa radionice. Pokrenuto je nešto što možemo nazvati problemom apatije. Očekivan problem, moram reći. Pa da, sve ovo zvuči sjajno u teoriji, ali statistika kaže da će verovatno 85% populacije biti potpuno nezainteresovano za taj mikromanagement poreza. Ljudi su umorni posle posla. Nemaju vremena da idu na državne portale. Upravo to. Ne žele da svakog prvog u mesecu ručno raspoređuju 1000 dinara na razne programe. Sistem koji od svakog građanina traži da bude hiperangažovani analitičar zvuči kao da će propasti sutra. To je izuzetno važna observacija. Mislim, ako sistem zahteva idealno društvo, pa on će pasti na prvom koraku. Zato inženjersko rešenje koje profesor predlaže ne pokušava da promeni ljudsku prirodu.
ne tera ljude na aktivizam. Ne. Rešenje se oslanja na nešto što već savršeno radi u bankama, a to je trajni nalog. Aha, znači automatizacija. Tako je. Građanin ne mora svakog meseca da odlučuje. Može jednom da se uloguje, podesi automatsko usmeravanje i to je to. Recimo, 50% u zdravstvo, 50% u poljoprivredu. I to podešavanje nije uklesano u kamen, naravno. Videla sam da profesor uvažava sugestiju iz publike i oročava kaj trajni nalog na 4 godine. Da, na jedan skupštinski mandat. Posle toga sistem traži da ga obnoviš, ali to nas vodi do onog suštinskog pitanja. Šta se dešava sa novcem ljudi koji apsolutno ništa ne podese? Onih 85%. Da, šta je sa onima koji ignorišu sistem i nikada ne naprave taj trajni nalog? Materijal tu daje vrlo precizan odgovor. Taj novac nipošto ne propada. Sva taj neraspoređeni novac apatične većine ide pravo u fiksni budžet države. Fiksni budžet koji pokriva osnove, pretpostavljam. Da, plate državnih službenika, osnovna infrastruktura, prosto funkcionisanje aparata. Ali, pazi sad ovo, pošto 85% ljudi ne raspoređuje novac, taj budžet se puni neuporedivo brže nego što su stvarne potrebe države. Znači stvara se višak. Ogroman višak. I sistem je programiran tako da se sva taj višak iz fiksnog budžeta automatski preliva. Hajde da pojasnimo gde se preliva, jer mi je to možda najgenijalniji deo ovog dizajna. Zamislimo dva suseda, A i B. Suseda A je aktivan, stalo mu je i podesi trajni nalog da njegov porez ide za izgradnju parka u naselju. Dobro. Sused B je sa druge strane potpuno apatičan, ne zanima ga portal i njegov novac ide u fiksni budžet. Taj budžet se prepuni zahvaljujući njemu i milionima drugih. I taj višak se onda automatski uzima i preliva upravo na onaj projekat koji je sused A izglasao. Znači na izgradnju parka. Upravo tako. Preliva se na programe koji su već dobili najveću podršku aktivne manjine. Inženjerski gledano, ovo je strahovito moćno. Umjesto da sistem pati zbog apatije, on nju koristi kao gorivo. Višak deluje kao akcelerator. Da, finansijski akcelerator za volju onih koji se angažuju. Apatija nesrazmerno nagrađuje i daje moć manjini koja je politički svesna. Ako 15% društva usmeri porez u obnovu porodilišta, kapital onih 85% nezainteresovanih će po automatizmu otići tamo. To menja celu paradigmu. Ne boriš se protiv pasivnosti, nego je koristiš. A kad smo kod beleženja obaveza, postoji još jedan sektor koji traži ogroman novac, a detaljno je obrađen na radionici – obrazovanje. O, da, velika tema. U ovako decentralizovanom sistemu, gde svako usmerava svoj porez, kako se finansira školstvo? Profesor tu pravi jednu vrlo preciznu lingvističku i ekonomsku razliku. On koristi termin neplatno školovanje, naspram onog što obično zovemo besplatnim. Jer realno ništa nije potpuno besplatno. Naravno da nije. Neko mora da plati amfiteatar, grejanje, profesore. U ovom sistemu, dok osoba studira, sve je apsolutno pokriveno. Nema onih skrivenih troškova, prijava ispita i sl. Neplatno je u trenutku korišćenja. Ali to nije poklon države. Nije. Stvarni trošak tog obrazovanja se transparentno beleži na ličnom poreskom računu tog studenta, kao jedna vrsta odložene obaveze. Ono što je tu meni interesantno je kako se ta obaveza posle rešava. Mislim, kada student diplomira i zaposli se. Da. Dizajnirano je da bude potpuno nenametljivo za one koji ostaju u zemlji. Da, radnik prosto plaća redovan porez na platu, ali se taj porez prvo usmerava na te takozvane lične životne obaveze gde spada to školovanje. Tek kad se to izmjeri, porez se oslobađa za ono programsko glasanje o kom smo pričali. A ovo zapravo nudi konkretno rešenje za jako bolan problem – odliv mozgova. Da, to je rak rana mnogih ekonomija. Šta biva kad svršeni student, čije je obrazovanje društvo finansiralo godinama, sutra da ne migrira i plaća porez u inostranstvu? Trenutno, matična država je u čistom minusu. Finansiramo radnu snagu za bogate zemlje. Tu nastupa ta odložena obaveza. U ovom sistemu, pazi, sloboda kretanja nije ograničena. Ideš kad hoćeš. Ali, ako odlučiš da odeš pre nego što kroz porez otplatiš dug za školovanje, sistem ti zakonski ispostavlja račun. Baš tako. Legalni, finansijski račun na granici, slikovito rečeno. Diploma pripada društvu dok se trošak ne izmiri. Ili je otplaćuješ radom u zemlji, ili plaćaš u kešu, ako želiš to znanje odmah da kapitalizuješ negde napolju. To je uspostavljanje balansa. Tvoj izbor.
ali ima i matematičku posledicu. Sistem štiti društvo koje je investiralo u tog pojedinca. A taj koncept otplaćivanja duga nas prirodno vodi ka nečemu što je izazvalo ogromnu pažnju na radionici – redefinisanje nacionalne bezbednosti. Vojni rok? Da, tu je bilo dosta polemike. Pa naravno, kad se čuje taj predlog, deluje politički neostvarivo. Danas se države muče sa par meseci, a profesor Schenk predlaže obavezni vojni rok od čak 3 godine. 3 godine, da. Zvuči kao večnost za današnji ubrzani svet. Prekid civilnog života na 3 godine. Kako sistem koji poštuje slobodu izbora ovo može da opravda? Pa može, ali zahvaljujući jednom velikom, gotovo kapitalističkom obrtu. I ovdje imamo taj princip izbora i negativnih povratnih sprega. Sistem nikoga ne prisiljava na silu. Tu je onaj mehanizam legalnog otkupa. Jeste. Ako nećeš u vojsku, možeš taj dug nacionalnoj bezbednosti da otkupiš kroz specifičan dodatni porez. Računica je prilično egzaktna. Plaćaš dodatnih 4% poreza na dohodak za svaki dan predviđenog roka. Što mu za neku osobu sa prosečnim primanjima dođe plaćanje tog uvećanog poreza tokom otprilike 7 godina. Ako zarađuješ više, otplatiš brže. I obrnuto. Ali ono ključno je gde taj ogroman novac ide. Znači, oni koji ne žele u vojsku finansiraju jedan potpuno drugačiji vojni sistem. Apsolutno. Taj novac ne ide u neku opštu kasu da se krpe rupe. Koristi se isključivo za isplatu izuzetno visokih plata onim građanima koji zapravo odluče da služe te 3 godine. Većina će verovatno radije platiti porez. Da, ostaće u svom komforu. I time stvaraju ogroman fond. Taj fond onda omogućava da ona manjina koja želi u vojsku bude fantastično plaćena za taj izbor. Ovo menja prirodu vojske. Umesto demotivisane vojske i sistema prisile, dobijaš visokoprofesionalnu, odlično plaćenu oružanu silu. I to bez ikakvog dodatnog opterećenja za osnovni budžet države. Inženjerski sjajno. Odbranu finansiraju oni koji preferiraju civilni život. Da, nema prisile, a svaka odluka finansira opšte dobro. Školski primer negativne povratne sprege. Upravo taj termin profesor stalno koristi, a taj mehanizam je najbolje testiran na jednom graničnom slučaju iz publike. Da, to je bilo odlično pitanje jednog učesnika. Odličan test otpornosti sistema. Vratimo se na onaj model kontinualne reprivatizacije i onih 1,78% vlasništva godišnje. Dilema sa stranom korporacijom. Tako je. Šta ako to nije naša mala pekara, nego ogromna strana, možda visoko automatizovana tehnološka kompanija? I oni prosto kažu ne. Ne damo ni delić vlasništva domaćim radnicima. Da, žele 100% profita i kontrole. Šta onda? Potpuno realan scenario za globalnu ekonomiju. Kapital teži potpunoj kontroli. U klasičnom sistemu država bi tu pretila, možda pokušala neku nacionalizaciju. Što samo rastera investitore? Apsolutno, ali ovdje inženjerski odgovor opet isključuje prisilu. Sistem kaže, u redu, ne morate da delite akcije. Ali onda se aktivira ta oštra negativna povratna sprega. Da, poresko opterećenje na plate zaposlenih u toj kompaniji se automatski duplira. Ako je porez bio oko 41%, momentalno skače na 82%. Kakva finansijska zamka za korporativnu sebičnost? Jer pazi, ključno je gde taj kazneni porez ide. U klasičnom uređenju država bi to samo progutala. Slila bi u opštu kasu? Ali ovdje taj dodatni poreski teret, tih drugih 41%, država uplaćuje pravo u privatne penzione investicione fondove. Takozvane PIF-ove. Da, i to na lična imena radnika te iste kompanije. Inženjerski ovo zatvara svaki prostor za eksploataciju. Kompanija ima izbor. Ili bira postepenu reprivatizaciju, što će morati da urade radno intenzivne firme sa puno radnika, jer bi ih dupli porez odmah ugasio. Ili, sa druge strane, zadržavaju 100% svojih akcija, što će verovatno izabrati te tehnološke firme sa malo zaposlenih, a ogromnim profitom. Jeste, sačuvat će vlasništvo, ali će to papreno platiti u kešu. Ali radnik u oba slučaja dobija ili kroz godine dobija deonice koje vrede, ili ako kompanija odbije, dobija ogroman čist novac za svoju penziju. Garantovana finansijska sigurnost. Kompanija ne može da pobedi, a da radnik ne pobedi sa njom. To je poenta ove velike sinteze. Ovi mehanizmi ne traže prosvetljenje.
ne mole političare da budu pošteni, Niti mole korporacije da budu društveno odgovorne, a građane da ne budu apatični. Sistem prepoznaje sebičnost takvu kakva je. i kanališe je kroz pametne negativne sprege kao opštem dobru. Neverovatno, kad sagledaš celinu, fascinantno je koliko ovo menja definiciju građanina. Od pasivnog posmatrača do aktivnog učesnika. Tačno. Danas ljudi sa pravom negoduju. Novac im se uzima, a glas čuje samo na izborima svake 4 godine. Ovde građanin postaje aktivni investitor i to investitor u sopstveno okruženje. Čak i ona odluka da ignorišeš sistem, ona apatija, postaje mehanizam koji ubrzava razvoj za druge. Ljudi donose konkretne finansijske odluke. Što iz korena menja politički diskurs. Političari više ne bi mogli da prodaju harizmu i prazne priče. Morat će da ponude konkretan projekat, cenu i povrat na investiciju. Prelazimo sa politike emocija na politiku inženjeringa. Pre nego što ovo privedemo kraju, imam jednu prilično, provokativnu misao. Prirodno se nameće nakon ove priče o tehnološkim firmama. Da čujem. Rekli smo da se porez na plate duplira ako firma neće da deli akcije i to ide u penzioni fond radnika. Ali, šta se dešava ako veštačka inteligencija potpuno promeni prirodu rada? To je duboko pitanje. Mislim, šta ako ta korporacija potpuno automatizuje procese i nema ni jednog zaposlenog radnika? Porez na plate tu gubi svaki smisao, jer plata nema. Kapital i dalje izlazi. Ako algoritmi zamene ljude, da li će se ovaj princip programskog budžeta morati proširiti na nešto drugo? Na primjer. Pa na to kako društvo oporezuje, usmerava i investira samu računarsku moć i resurse veštačke inteligencije. Pa to je možda i ultimativno inženjersko pitanje za generacije koje dolaze. Ako kapital i rad nepovratno promene oblik, mehanizmi kontrole će morati da mutiraju. Ali temelj ostaje isti. Da, razumevanje ljudske prirode, uspostavljanje balansa i ove negativne povratne sprege, to će uvek biti osnova za dizajn bilo kog budućeg sistema.